wari uzi ko Parabasi ari umwe mu bahinde bakina filimi zigahitinga zigakundwa. Reba nka Bahubali ukuntu twayikunze turi benshi. Bahubali igice cya mbere cyasohotse mu 2015, mu 2017 igice cyayo cya kabiri kirasohoka. Ongera wibuke filimi yitwa Salari yasohotse mu 2023 ukuntu twayikunze turi benshi. Iyi filimi yo yaragiye iba hit, ibaze ko yinjije arenga miliyoni 85 z'amadolari. Si yo gusa, hateganyijwe ko hazasohoka igice cyayo cya kabiri muri uyu mwaka. Ongera urebe nka filimi yitwa Rebo yasohotse mu 2012 ukuntu nayo yabaye hit. Iyi filimi bitewe na action zidasanzwe zari zirimo yaragiye irakundwa, ikundwa ku mpande zose kandi ikundwa ku isi hose. Iyi filimi ntabwo yinjije menshi nka Salari, ariko ntibyayibujije gukundwa. Mu 2019 nibwo hasohotse igihinde cyitwa Saho. Ikintu cyari gitangaje muri iyi filimi harimo umunyarwandakazi kandi anavuga ikinyarwanda. Ntugende udakanze subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo ujye ubasha kubona izindi video.